so umuntu omdala ithe umalume wakho maka grape kanje wazothola usibusiso noSiyabonga umama uthi bekazi so umama makazi kanjalo kushuthi bekayishilda lena ngikupa lethule bekayishilda sengibatshela iqiniso namanga futhi mami kancane singayilungisa lento ngicela siyehliseni umsindo ngiyacela lento le sensitive kakhulu askisi mfana okay irikile Jose umama uthi ngabantwana be-rape kamama yithi nabona ukuthi umama kamama wena umfailile so sekuyini nje responsibility ukuthi asiriritekele ngikheme wakona ke le majida njalo kuba kinabaluna le rakemele silale angithi nani ngile mametsa ukwenza la ngophilo baluna so if nina nifuna lady blue ezelana azoninceda kodwa nina anifunile ngoba uthole Siyabonga if wena le batla rena ke tle mona mara le batla umamela le relax uze wayenza ujoditse mangu yeke lorile ke have sex uwezese mujoditse mangu Aish mina ngibuya ngami like ngingakutshela ukuthi Aish Mothomolo wayo no wazi ukuthi abantwana mabafika ku certain age bakhathisa obani uri babe safe because of hanze batlohula no basakhathisa abantu bake bashimana abasokhathisile how old umalume family so khuleni kwami uthe mangina 16 umalume wacala wami Bana abantwana baba basabungitshela ngama wet dreams bakhathisile yini labantwana bakhathisile bake baya ku men's clinic bakhathisa dikwayi so that batogona ba safe baya beka bakhulile Siyabonga Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got up today, and that's exactly all about Street Journal. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting waiting, but for bahulu, let's share the videos I want to subscribe. But for bahulu, kile jeli seka ko Instagram, ko TikTok, ki Lady Blue 080 #yes baby, ko Facebook ki Lady Blue yes baby. But for bahulu kalo ko baka hona le promotion e ke dula ke yetsa ya Pocket Broker, ke kopa le keneng mo le shebo hantlanta ha o batla o iketsa di setnyana o iketsa jwang. So today batho ba bahulu ke ngolletse ke sebusiso le Siyabonga ka mabapi le mmabona. So ntho ke tlo yetsang mona ke tlo bua le mama ga introduce gore yena ke mme mango tswa kae go bane re le lapeng la hae tshwantse re mo fe respect muntu omdala kunjani ngiyaphila njani ngiyaphila muntu omdala bengisacela nje utshela ama viewers Street Journal ukuthi wena umambani wesibongo umanga sefani so that before ngapha abafana bakho abantwana bakhe chance ukuthi bakhulume bese uqale wena ukukhuluma as umama umzi mina igama lami ubongewe kula ngihlala la eBrandfish mamkula yebo abantwana bami Siyabonga nesibusiso okay muntu omdala kunankinga ke Siyabonga lesibusiso akithi Siyabonga ke ma ke wena sibusiso kwena okay so ntho tlo tsela Siyabonga lesibusiso ke tlo qala ke fe wena pele ke mang moholo ka lona ke mang jalo ba liwa ke wena moholo then o latelena ke la sibona yena okay sharp then Siyabonga ke kopa fa chance wena hantlanto bue hore ho etsahala eng Aish siswaka Aish I'm a little stress wait Aish sale kile nina nje ka bua sizulu is fine okay yeah wasale uyima mamzi Aish mawulile na mama ya okay mawulile Aish sale thina nginawusibusisa Aish sale sikhala ngawo ngoba like ubaba thina simanzi since nje kwaba yithi nje asazi nefamily kababa asazi nje umuntu nje okhona ejaladini kwagogo nje nathi nje sesahluleka nathi ukuthi nje sizicabanga nomntana sikutshela ukuthi sike sikhulume nawe kahle sikhulume ukuthi kwenzakalani so usibusisa nini makakhala ukuthi ukuthini bekakhalela hayi makangikhalela ukuthi bethu ubaba uyadingeka intweni ezikanje nami ngiyakhula ngomfana ngidinga umuntu ozongixoxela izinto kanje angikhulisa manje ngoba nami ke nami angangikhulisanga anginawo umuntu omdala othi owangilawula nami angitshela ukuthi kanje nakanje nakanje nami angengikhona ukumxoxela ngizobe ngimkhohlisa so that time ngibhalele wena ukuthi maybe ungasinceda sikhulume nomama ukuthi asibonise ukuthi ekhaya kukuphi nani okay uthi baba wenu ubani Aish yeah ama relative uthi abobani nani so mawuthi wena Siyabonga ke how the relatives salona ke bomang ukhuluma ngefamily yabo baba kuphela noma because of ngathi uthi ama ngiya understand ukuthi ukhuluma ngefamily yabo ntata so le family efinga abo batangwetse ngithu abitse efini both sides from abomama lentata manje akunanto ningayitholi angithi ukhona into ningayitholi nalala ningadlanga asiphikisi mama makalekisa udinga uthando laka baba ngasi ngimthathephi nganitshela musu ukuthi baba wenu kwenzakalani ama utheni kuba umuntu washona
ngasho kuba so ngabo baba kuguphi nakini naye angimazi ukuthi wakuphi sahlangana sisasebenza le eJoburg mama manje ufuna ukuthi ithe mistake ngitshela ukuthi nize niphathele abantu base ema TV ama camera why ningaphindanga nakhuluma nami ngathi nikini mama mosingafunda ukuthi sihlale lapha uhlale phansi kanje that's what sisikhethe ngakhuluma ningangihlanyisi nina ngakhuluma nani ngathi baba wena shona ngithathe angitshele mama thina le nto le sinini sibusiso kunini ngangisho kunini ubuza lento ngathi baba kho washona ukuthi ngiwakupha ngimazi sasihlangana sisebenza le drobheni angimazi ukuthi wena okay mama ngicela ukwenza kanje Nkosi yami sasite kufala kuphela la sibona sigeke angithi ithe mangifika lana umuntu omdala ngicela ungangihlanyisi wena ite father zipho zazi sizibona sigeke naphela sizazi into ongibizele yona lo makhamera ukuthi nizongi-expose la asikusekupose sikutshela iqiniso sasite kufala saza baba wethu straight asimazi baba wethu straight niyahlanya okay imani kancane niyahlanya ningangihlanyisi nizohamba nalabantu bamakhamera ningangibizela amakhamera nizohamba nabo kubhale menganyani please ningangidakela kancane ngicela nimeni umuntu omdala ithe mangifika la Nkosi bayadla labantwana kunalutho abangalitholi umuntu omdala ngiyakuzwa ithe mangifika la ngicelile Nkosi yami ngathi mama re kopa o tlo bua lona ka di camera ka o jose ka nna ke le di blue ne ke thusa batho ka mathatha ngaze ngathi kuwe but akukhoneka ukuthi nginceda le situation kungena ama camera wavuma wathi akunankinga so ngiyenza umuntu omdala so uthi wena ufuna ukusixosha lana umuntu omdala azizelanga ukuzokuexpose khumbula ukuthi abantu ababhekelela i-street journal abantu abazi ukuthi la ku street journal sidila nenkinga zabantu so baya understand akekho zokujaja ngisho nanoma uhambe estradeni nabo bayazi njengoba bangibukele kanje ayekho zathi nangu lo mama lwenze kanje no baya understand ukuthi impilo empilweni sinenkinga so mama abantwana bakho bayakhala lana Nkosi yami ngicela nithule ngokumama ngathi bayikhuluma le into bangivisa ubuhlungu so umuntu omdala efika kuleyo ndaba angifuni ukukhuluma kakhulu masama bahamba labantu ngizisa ubuhlungu manilibele nenza kanje thina okay asenze mara manikhuluma ngaleyo ndlela ngizisa ubuhlungu andindaba kababa wenu ngimake sure wena ukuthi bafundisile ucedile isikolo lo siyabonga use-collegeini because of mina ngisokola kanzima as a single parent I make sure ukuthi bathola yonke into abayifunayo kuvaleka isikhathi bangizisa ubuhlungu ma bezofikela endabeni kababa umuntu omdala ngicela ukwenza kanje bengafuni ukukhuluma okay umuntu omdala ngicela ukwenza kanje siyabonga irikitale ka wena sibusiso ska ha o le yang ke kopa ntshotso ke dintho tso ile ngwa di faces ka ha wena so o fila so o qetela o thiasi mina umuntu wesilisa lady blue baba nyamdinga empilweni yami u face yini into yenza ukuthi ugcine so ufuna ukuyenzela i-street journal yini into uyifacile ko life di challenges so di faces mo life waqetela ubona man no mina kahle ngiyadinga ukuthi baba ngaba khona u face ama challenges owafaceile amaphi Elingata ntshokitloka ukuthi niti kola sola kitshumza ke ba bhluka kubona tshuma ka ibitsa papa mongwe ga papa go bangrekele ntse so nama ga ba bhlukula ngikhleka nje kuphela nokumcela imbuzi ite ngithola kanjani angala senzela uthengelo bani ama slippers ke ama ngithethetsa manje kona ga iphandela ka ujetsa kudaka ribula ga ba go la niphandela kuphi yini into sengela nosilisa ngosithingana usinga ukudla kuphela lo manje ngiyakuthola amalebula ngeke wakhona plus ngabafana impahla zabafana ziyadula ngokuzolala mara ngiyabathengela abakufuna impahla zabo akhameni bafuna impahla bajabule nabantu bakho kungcono maphuma ibaphi labo bantu kuphi kwabani la kwabani okay wait wena then king to we face nina okay mama sicela ukubeka nihambe nabo after show mama ngicela ukubeka ya so hamba na nihambe nabo mama kubalithula ngakikiki lo lokisa so wena king to the challenges so di face uhluwela wule ngwa ubunyane bawo thina ubamkani ay siswakho wait ay like isikolo nje nekibala ngifunda kanzima kumele ngiphandele lo ngoba makasasemncane uma weledi nje into yazenza ukungena nje kuphela mina kumele njalo ngimele ngipheke yena uphumile namadoda namele ngipheke la endlini kumele ngiphume futhi kumele ngifunde kumele ngiphume ngiyophandela lokuthi adle nani agcoke uma weledi yena into ayenza nje ukufika nje la endlini abheke ama label yiko ningibizela ama camera for ama label ngithengisa nindluke nithenga impahla kakhulu manje semakhadi bedlwa uwasidle next team manje so wena funde ngani nibala kuphi balala la mama balala la usiso lisiyabo kanyeke sisebenze nihlala la nilala la ngongana ndaba ngendaba kube ngabalala
beka bakhulile siyabonga papa uthi usemoya ngihlile mo kuba lithule otherwise ngitho samayange because ngasiri ngisebenze lona lisebenzi mangabatshela ubaba ukuthi ubani bazokwenzana mama kancane ngicela ukukhuluma nabo kancane ngikuba lithule ngike lethe ngikatsela please yena lesikabuwa nkana kuyi1 because of the viewers and understand ke le botsisa ke di challenges ke batla ho understand hore ntho e o le entseng hore lona ska halele bakana ke kopa le bueng le blue because of ke chance lona ya go tshwantse le itlhaloso why ke di challenges tse feng tse le fitileng ho tsona hantlantle lona ska le bana ba bashimana hoba di ngata ntho tse etsalang if le go baneng ba banyana ha re sa udiske batho ba bontate hona le dintho tse re di hloka go magane ntato ka le teng nka bo etsetse so ne ke qetela ke tsa so mohlomong ke petchetso patane ntato ka le teng nka be ke tseba o thusa mme wa ka ke letse example lona le face itse eng life eng a ke batla le ntse fela di highlights ke batla le ntse ho holeng wa lona sa tata lisiyo so that mama to understand or reason ya lona e le etsa gore le batla o tseba tata lona ke eng le face itse eng ke pila lona ke le file chance singe khopa uthule mama please mama ekunezinye izinto ke ukuthi manje samadoda nathi singezikhona ukutshela umama sikhona la kusana kuzikhona ama dream lento kumele nami ukuthi kumele ngizikhulume noMathama sithu ngimxoxele u-dozen time nginento ezikani ngimbuza na ukuthi maybe ezike zayenzeka kuwena azingenzi mina ngiwani so wena the time ufike kuleso stage sama wet dreams leso stage ukuthi uphuphe ulala nomuntu wesimami awuzange wakhona ujwetsa mama azange wakhona uyeza next azangitshela umuntu angikhona ngoba like ubaba ke ngeke ngikhona ukutshela umama ezinye izinto naye angangibheka ngezinye izinto ngizomtshela into ezikanje uphuphe u-heavy sex yes na ngangibheka kabi or angangifika maybe ukuthi ngifuna yena or nani no I get it so wena ithi mo experience leso stage sama wet dreams njengoba nibe ungamazi ubabakho uze wayenza ujwelise mangu yeke lorile ke have sex uhwezese ngishwelise ma mina ngokuya ngami like ngakutshela ukuthi sengihlala naye sengigcine sengitshela yena lo emncane kuye ngicela ngimtshela ukuthi nazini kukanti nami nawe uzodlula into ezikanje uzofika into ezikanje so kumele nje naye aka focus naye ende nami yangistressa namanje ngistressed nje kumele ngihlale kanje mawule kumele ngaphuma kanje mawule uyaphuma manje wena Sibusiso uyini oyifaceile lebo feel uzaziphi ubaba bekakhona ngabe kwenzakala ini ngifuna ukwazi ukuthi chance kikhile moto lithubusa lesikathaba ngona mthoto le jaja street channel ya ipinda tena tema ko di ngata tshwantse ka be re bona mo jarteng mo la tsala ke bintshwa ne bonele gore nga nje right a re tsibi lo re like re wela le closing le fing a letse bo le makailo be re makai ka tsebela ka go ntata gona ke motho wa kantle go tshwara matswa kantle ifi ntata gona kwa ngimthathephi ubaba wenu ngiyomgubhe emathuneni nesibongo sakhona aka at least umuntu angahlangana naye ngisebenza eJoburg ngimazi ngoJohn ukuthi kwabana ngazi ufile ke sisethuneni lakhe sibona ngazwa kushiwo okay kuba ukuthi umuntu omdala njengoba abantwana bakho bathi mina ngizophuma ngihambe ngishiye la mama kuba lithule ngizophuma ngihambe ngiyamdakela mampili ngimothomolo weyidini indaba zami mama kibuza mama wena i-relationship yakho kahle kahle nabantwana bakho injani ngifuna ukunderstand wena ngoba uyazi ukuthi bafitile stage sa di-wet dreams omunye unatsho ditlhako ba ithekela uqeda ngenkonje re irekela ma la ithekela so mama ngicela ukubuza kuba lesika bathi babaholo lathi ba ngiki honest na ke botsa question le jwa mama njengoba labantwana nababa basabu ukutshela ngama wet dreams bakhathisile yini labantwana bakhathisile bake baya ku men's clinic bakhathisa dikwai ba so that ba tlo gona ba save wetsala eng lile so hala khathisa la kinita ga ala khathisa lo ke go mama o tswa Eastern Cape ne tla bitsegelo e rile teng tshabeng kwa ke bua ka ke understand ya Eastern ke bua ka le clinicing ba lo le khatha a ke le ngwana mtshimane tshwantsa khathiwe mo kwaeng so that le ditshila mkulo iskalekeng a go so we hala khathisa haliso khathisa motho molo no wazi ukuthi abantwana mabafika ku certain age bayakhathisa bakhathisa obani hore ba be safe because of hanze batlo hola no basa khathisa obani ke bashimana ha ba so khathisa how old ke 22 how so khathisa 22 years how old 18
18 years ha o so khathisa motho mo ngwana ha o iwana na 22 o iwana na 18 ha so khathisa and which is ntho e high sharp. That's why go di men's clinic ba gutisa ngwana mo le mo mongwa mshimane tshwantsa khathisa why who avoid the sickness. Mama so wena no sathi bo bana ba khathisa bengazi. Okay muntu omdala ngithi siyakhuluma. Qinisa usikhalisela mala la. Thola wena uzoshintsha Ngoba lithuleni, ngicela lithuleni relaxa. Ngiyabona ngitholi yeza ke. Ngikuba lithuleni ke ngikilo tolithutsa thola. Zwila thina. Tshwantse no re dile le ditaba tsa lona tsa go haleso khathisa le setso le mama why asadisa ale khathisa and sele na 22 18. Thola ndo tlo khona ngo sponsor nabazali sponsor no mama Inzima indaba yabo labantwana bengafuni. Ngoba lithuleni sika hlola Nama ingiphathi kahle bayangibona ngikho right ngehla ngenyuka ngihlala endlini ngoba nginaphisi. Bengafuni ukuphuma hlobo ngoba izoba hetha indaba yabo. Mina ngisuke Eastern Cape. Ngikhulele khona ngangihlala nomama khona nomalume family nje. So kukhuleni kwami ngithe mangina 16 umalume wacala wangi rape. Wabona? Ngathola usiyabonga. Omdala. Kwaqhubeka mayikhulunywe efamilini uyazazi izinto zasemakhaya. Bebayenza kanjani umuntu omdala? Mayikhulunywa ngiyireporter babethi bayayikhuluma kufaka kuyahlawulwa kuthiwa ihlazo lefamily liyavalwa akumelanga liphumele phandle umalume adliwe lonkomo imbuzi. Yaqhubeka kuphele i4 years aphinda umalume ngathola yena usibusiso. Akurape futhi. Angri. Askisi mama wait. Mama usicambela manga. Hallo. Enjalo anibone ekhaya nakhe nangizwa ngithi ngekhaya Eastern Cape nayazi family yakho. Bekunzima ukunitshela bengekhe ngingafuni ukunihetha nike broken. Bengafuni. Nike niyayazi family yami silibele sahlala eBrandisha nazi any member ye family yami eyi1 khona niyazi. So anizibuzi nihlele nimbuza ngithi ukuthi kanti mama wena una family mawungathula sizothiwa kubani. Ngithini angithi ngi round umgqoma nginitshela anizibuzi. Angisaye ekhaya nakhe nangizwa ngikhuluma even kayi1 ifamily yami ibomakhelwa nabantu engiphila nabo khona la. Ngithi ususithi paper ihlalele elihlweni. Injalo into yabo ke bengafuni bayazi umalume usaphila sekamdala usekhaya uyu baba wenu. So umuntu omdala ithe umalume wakho mawaka grape kanje wazothola usibusiso noSiyabonga. Umama uthi bekazi. So umama makazi kanjalo ushuthi bekayishilda lena. Ngikuba lithule bekayishilda. Bekayishilda so wisho umama bekakhona bekazobatshela or ngibapha ilantu ipermission yokushonile umama washo nginiphi ipermission yikho ngizikhalisa mangizikhalisa suke ngivimba ukuthi nihluphe nisuke kum niyangihlupha ngalento leyo ufuna ngithi ubani mama nathi yasithetha kumele sibuze injalo nami ngahetheka ngahlukumezeka ningabantwana bogrechwa ngarechwa ukuthi ngitshole ngarechwa ngifuna yikho ninje vele ngifana nayo ngoba wayengifoster ngento engayifuni ngingumntwana ngiyabanika ipermission bafuneni kuFacebook ifamily yakho ifuneni kuFacebook ifamily yakakhula nibabuze bazonitshela ikhona ama member family iFacebook ikhona ngiyaninika ipermission bafuneni kwilantuze kuFacebook nibabuze ngila kuzoninceda but kodwa nina nenza umsebenzi wami ube difficult umama express ama feelings wakhe mele simlalele angithi nani ngile mamethe ukwenza labo philomba lona so if nina nifuna Lady Blue ezelana azoninceda kodwa nina anifuni lalela ngoba uthole siyabona if wena le batla nna ke tle mona mara le batla umamela le relaxang akere ke tlile mona to lithusa ka situation benyeke ngize ngenze lo msebenzi if bengazi ukuthi mebathi ngidakiwa angitakwanga mina ngizelana ngoba ngidila nama cases akanje amaningi so ngicela nje ni relaxing niyehlise umoya ni understand ukuthi umama uraping mabethi nginamanga bafuna ngithini ngikhuluma iqiniso ngithi nize nama camera yikho benikufuna expose ke emhlaba jikelele ukuthi kwenzakalani into niyifunayo ngithi ngilethe lo makakhali makakhala ngithi nginamanga mangithi ubababo uphi ngoba bengiqamba manga mangithi ushonile sengibatshela iqiniso nginamanga futhi mami kancane singayilungisa lento ngicela siyehlise umsindo ngiyacela
lento le sensitive kakhulu asikisi mfana okay irikile Jotseng umama uthi ngabantwana be rape ane akusho ukuthi makathi ngabantwana be rape mhlawumbe nizintuthwani nje or ningamagundwane or niyini no ayisho lento ngabantwana abangeke ngibakhiphe ngingabathandi uyaphila uyathandeka so angiboni ukuthi kumele uze uzithathe kabi i-rape okusala into enethe emhlabeni spam sonke silethwa ispam so akudingeki ukuthi nithi nina ngoba mina ngumntana we-raping different umntana we-rape nomntana oze straight siyafana ngoba silethwe ispam at the end of the day so into engizonitshela yona ukuthi ngicela ni-relaxeni sizokhona ukuthi umama aye e-counseling azokhona ukubashapha ake hangibweni so that mama tokhona ubashapha lelo nalibe ngishapha so that litokhona uyi-amuhela nizokhona ukwazi ukuthi nani anikho different mama so uthi wena ifamily yakho wayiyeka umalume ukuphi usaphila usemakhaya yikho ngibanikeza i-go ahead because ikala ngabafuna ngibaphe nama-address bayozibuzela bengafuni ukubahetha ngibatshele lento le kudala bengibuza isibhini years ngilibele ngiqamba amanga sebeze nama-camera okay ngiyabona kusasiza mhlambi usizo nami ngalithola nami iyangidla ngiyanithanda hayi ukuthi angimthanda iyangidla ezimatch ezini manginibheka ngifikelwa usizi the way engini conceive ngayo ngendlela enize ngayo emhlabeni hayi ukuthi angibathanda yazi umuntu omdala mina that's why manje ngiconfessa ningipha usizo nabo bathola usizo sibone ukuthi singenzani ngale mami wayithi nchekito ikopa ngowena ne ngoba icala alibohle uthi malume usaphi azo calculatewa wonke unesenzalo lemunyana ni nole how old yana benga 16 abo sasemncane so masobheka namaphoyisa kuzo count ukuthi umalume kushuthi wena upreke una how many years wena umalume ugrepe kanjani labantwana bathatha ama DNA nalo malume lomgulunguthu no we rapist sizokhona ukubona ukuthi ingane zakhe because of anyeke size siyeka abantu besimama abantu besifazana baloko bahlukumezeka thina sikhona so thina sisitrijana lamuntu omdala sokunceda into seyenza kanjalo so hamba siye emakhaya siyothatha umalume ayetswe di DNA haqetwe di DNA sikhona ukubona ukuthi kupha abantwana bangaka una how many years so that azokhona ukuboshwa fine manje obviously ifamily yabo bababo ifamily yabo mama obviously kibana ba rape so mama into engicelayo kuwe sizohamba icounseling nawe ngiyacela umuntu omdala kodwa ke right yeah kodwa ke into engomale sicale ngayo siyisho kumele kuthathwa ama DNA umuntu omdala silande lo malume loya sibone ukuthi kwenzakalani ukuthi ingane zakhe aboshwe makaqeda ukuboshwa kulapho wena uzomela uhambe icounseling nezingane zakho lesikalanga askisi sorry akere mutho ngiyakuzwa sisi so lilona ke tlokhona o really street channel really thuse le tlokhona ukhathisa akukho right ukuthi mawona 22 una 18 kufike isikhathi ungakokhathisa kuzofika isikhathi lapho maybe nizokumele nibe nama girlfriend nikhule niyenzeni anyeke uze ulale nomntana abantu ungakhathisanga nizogula so angazi nokuthi manje ningama virgin khuluma niqiniso ngabasha lisakhathisa yeah bayaza nabo la endlini mutho so okay sibusiso lisiyabonga how sharp because liruna opafetsa nna re le bakana re dula le magona ka montlo ngahlola ko re tsa le mkhukhu ka montle ge e tlilela butwa ka niyazi ukuthi ngiphila ngama piece job ukudla ngama piece job ngisebenza 2 days per week uyazi so emampiling okay luna so libajella kae jona ngobanyana le gobana le banyana kae ke batla go understand that bethengel molo lapha ngala mofatsi so bayizana amantombazana lapha khona la endlini abangihloni leluna sele lesitoutsha le gobana le banyana bangithusa ngale wait mama lona ungena mina sikeke nje usihlukumeze kanjalo sihlukumezekile kumanje nakhona sekumele sincinga kanjani manje sikuncenga ngamakhamera afuna ukuthi kuncenge ngikhulumile iqiniso emakhamereni ngifuna ukuthi kube ne-counseling sihambeni i-counseling sibe right ngiyaxolisa mangenze wrong kodwa bayangidisrespecta kakhulu ezinye ukuthi ngibe nje ngahlali nasendlini ngihambe ngihlala ngimishiye yizo lezi mama uyangishaya nokungishaya lunalisile bayibe lishapa mama uyayiphindisela lesikashapa mama hayi lisikaphetha kuliyetsa nto
and alise le ngwalla la tholona la mshapa ke ngwana ba jwang ba shapang ba tswa ke understand sometimes ena ka wesa but ha so fitla mo kontinga o shapa motho di wrong motho mo le kopa botsa something wena kamphela wena shapa ka skotlolo fela mara kusho ukuthi uziphindisele nami ngikhule ngishayo ngimama kodwa ngaze ngiphindisele bayayiphindisela batala masibanga no kopa le jotsa this thing la le tseba le ntse le reng hlompha mmao le ntata o so la tmatsetsa o tlo gona ke tse la mara if o shapa mmao wa mo hlompe ba do shapo ne ke sa tsebe re le phela jwang and sharp how right o shapo ya sharp mam so ke batla o tseba point ya e ntho o ibuleng bana ba ibuleng o kopa le tholeng ke le kopa ba lona ka ga le mamelle lona o kena le bona le batho ba bontate o tla le batho ba bontate ntho lona ntho e wrong kopa we stop okay hayi mama yikho right abantwana bakuzwe la uyenza into zakho ekamrini bona balele ngapha angiyathemba ukuthi nawe nabo nabantu besilisa ungene nabo lapha nihlale kuphela kuniko ukwenzakala ekamrini abantwana balalela that's why nabo bakhona ukukhalisana nama girlfriend wabo phansi behavior ama sex laba bayenze phansi so umuntu omdala ngicela lento le stop re tlo isa counseling re batla lwana Eastern Cape re Street Journal ha ngicetile re lo sheba hore amalume ole o shebiwe ka ofela investigate hore malume o repilo dilimo se kae a tlo khona o tshwarwa after mo re tlo khona hore le wena o ye counseling le bana bawo asaking for no mama njengoba kunjalo angazi ukuthi ngacela ngeprocess abantwana bayokhathisa ngoba nabo sebalala namantombazana bangakhathisana ene bazokulisana mama angazi niya condomizer sa condomizer o li roba la banyana ba condomize it ha o tshwani ditshila di sala ka condom e bilo betere so ntwe ke tlo itshong mothomolo ke tlo itshong ngicela ukuthi bakhathise akunankinga ngicela ukuthi bakhathise umuntu omdala babe sharp then after lapho naleyo case siloko sidila ngayo kanjani sizokhona ukuya nawe lapho Eastern Cape ngiyacela umuntu omdala ukuthi uzokhona ukanye kodwa mabekhathisa ngithi umalume naye ngumXhosa yesixhosa siyenza asiveli kuyiwe kwi-doctor mele bayintabeni eklinika bazohlanya ngamakhanda akusukamelanga ukuthi bakhathise eklinika bayohlanya ngamakhanda kumele bahambe ngesiko culture leyo so amaXhosa akhathise entabeni bahlale isikhathi leso abazobe besinikiwe so umuntu omdala uzodinga ini ngoba uthi komanje ngoba siyo approacha ifamily yami yes so ba confront about what happened you should siyofika sibeke okay because I think shoot everything izwenzakalela le mase umalume so ngoba umalume siyombopha ngenxa ukuthi nawe uthola justice senza kanjani ufuna boshwe ukwenza malume bengafuna boshwe nami baboshwe njalo ethama lethu lingasikhulisi maseyenzakele selikhona nayo ngimxolele ngifuna nje ukuthi singaya ngimconfronte angitshela wena millionaire acknowledge avume abenze kunemisebenzi kumele bayenze maybe yikho besitobikazi mabengenzela isiko leyo culture leyo yakhe bazoba right okay so wena awufuni ukuthi malume simbophe sister angaboshwa masikhulumisane naye avume ayenzele abantwana oku right into engiyifunayo kuye nje ukuthi ngimbuze ukuthi wayekwenziswa yini. Okay muntu omdala akunankinga ke ngamxolela akunankinga mina lento singayenza iThinkback next week mani ngamind yokuthi siye Eastern Cape angithi sengibheka ama cases wami ngidina ngaku Street Journal ukuthi shoot next week sizoyena Eastern Cape nabantwana so khona ukukhuluma ngoba wena bathi baba ake first mothomolo rape ke malume wa hae naska ke le di blue Street Journal ke re mothomolo ko ba make sure lo tshwarisa malume mole ntwa yentseng ke eng mothomolo o rena ha batlo tshwarisa malume wa eska mo reipila mo fa bana a re yena fela o mo tshwaretse o batla fela mothomolo a ise bana ba hae go thabeng ska mo reipile so nna ke le lady blue a ke first motho re etsa eng ke vesane ke make sure sa king if o dumellana le ntho ena o dumellana le yona ene ke thabile gore mama at least o thotse thuso re tlo misa counseling no fela re misa Eastern Cape Monday o tsamala bana ba hae di utlwila ke nizo yentabeni no khatho entabeni angithi so kwamanje ngiyayicela lento le ngicela stop anisasha umama nisayenze ini ngiyacela nawe mama mangihamba lana kuba mama kuba tshwana lokho ngiyangixolela sese right ngabe right okay ngabe right ngiyabathanda awukabi right ani mara ngicela lena ene wena kuthi umuntu omdala ngicela usibusiso makashaya umama ngama face nana nebuthipha ke mwalona ake
and a le tsebo batho ba bomme ba face eng le bona fela le bomme ba lona and beningazi ukuthi urape nje masikhuluma kahle unzima ukubatshela futhi ngabafana maybe bengamantombazana ngabe ngabafana I understand that so ngicela ukuthi kube yini ama protector kamama yithi nabona ukuthi umama kamama wena umfaili so sekuyini nje responsibility yini ukuthi asiririthekeleng khembe wa bona ke le majida kyalo kopa ke nakwa lona le rateng mme wa lona peina ilutlile ka lona lona le motlisetseng lethabo ake yeah so muthomolo angazi kena okunama number wabo ke ngizothatha ama number wakho kubo uphethe phone ku ngicela ukupha ama number we-street yeah ngizowathatha uzawathatha ngingakuphi manje makawathatha usibusisi unawo ngithi sikhuluma nawe bengithi mina ngikhulume nawe like ngithathe okay akunankinga ke thina siyahamba ke umuntu omdala as we speak kanje sizoza Monday mase Eastern Cape kuba lithi kise Monday ake umuntu ohambayo siyene Eastern Cape batho baba hulu ntwetsa la ngona ile utlwa case ibima hakakang motho molo re ipiwe itabe bohloko shame e ipiwe bana ba netse ba sa tsebe ba mama re kopa utse ba ntate wa rona gante motho molo na le ipwa ke malome wa hae so motho molo nne ke re lo tshwarisa malome ka Eastern Cape o kona le di blue nax ba tla ntotsa matshwarisa ke hitsi a re ntwe ke batlang fela ke tshwarelo ya hore malome a apologize the rest ke sharp so a ke no mo foster o bane nna mosebetsi ka sole foster hore le tsebe fela le thole clarity so ntwe ke tlo yetsa no batho ba holo next week Monday ntwe etsa lankeng ke ya le motho molo ko Eastern Cape re tlo sa male yana le street journal e lo khona o bona go buisana jwang ho etsahala eng so that a tlo khona re le yana bana ba be thabeng ho bana bohloko ngwana mo sana le 18 mo sana le 22 ha so khathisi ka mo ba go bala le banyana ke tshaba go ba ka be batlageng ba tlelo le ke mikulo so ntho ena batho ba ba holo after mo re tlo ba isa ko counseling ba tsame family counseling ba tlo khona ba sharp ho bana ntho re etsa re street journal o thusa batho a ke re la tseba le lona ba re motho ke motho ka batho o buntu ntho re buang ka yona so batho ba ba holo ke tla le bona ka ofela le skele ba long follow ko Instagram TikTok le Facebook ke le blue 080 #YesBaby muthomolo ke la rata ka ofela guys le ne le latele di promotions saka yes baby